Wimwaga muthikiriri na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngwiraga haha niho mucii wiigue wi mucii riu thutha wa andu gieterera muno gabica ka Idindiritu na baba watoto ni Samido kai gabica ni gakiumu ni gaka wakiona haha uguo karikia ukirekererio na andu matikirigagwo muno chini ya maji gagicomoka uguo riu andu ni magicangiire aya gukorwo me hamwe muno na riu maoni ma andu ni ngurani akona geretwo Precious akauga atiriri nobody has hustle harder than a woman who does not like asking people for anything. Hope one day Idindiritu atapata kilicho chake. Kuna JB Omokangala anasema nothing but a prayer. Kuna mwingine akauga atiriri Anestina Wambui akauga and akitoka huko si atarudi kwa yule mwingine. This both woman have problem upstairs let Samido enjoy them kabisa. Na maoni madogo na ni hena ugekauga atiriri hii ndio ile story ya watu washawahi jifunika duvet moja uswahi ingilia. Kuna Minsoni akauga atiriri that how you end up in a polygamous marriage. Men can really convince you to accept what you never wanted. Joy akauga atiriri penye imefika mimi nikiona mapenzi imesimama penye niko na mka ikae tu sina nguvu kabisa. No maoni wa andu aria magitwarithio ni kapu ino ya Samido. No maoni ngurani no andu magikenete muno kuona ati me hamwe ni maikara muno magikarekereria mbica yao me both hamwe uguo no riu ni agituika ya gukirekererio akiona magikananire muno haria mena mundu ntari arakimanyitithanirie haria akimaraikarai gabica gakihurwo gabica tikoru ni andu makionage makiri kumwe ori Samido akiri hamwe gucokereria mwena wa Kenya tugakimawish a good life na maisha mega muno kuma Miaki na Maybe TV ni taumagara.